Ini nitum Tongsekot penstame la so press mit ke donang akaron ke lahan la Ladakh chot pukali lake atumi digisi all India level long dolo whole country lo lapen all India long tarme state pin atumi mi digisi dolo lapen atumi bangke all India long a district pin a headquarter long tame press mit dolo lapen pinia bangke kado kave Indian kang long a block din long tame la east kal ding long bangke tumke 7 block along tame tumi press mit dolo dak Rongmongve block lapen Socheng Dhenta lapen Bagri ki puria din bangke mili phansi dak daito nang kilo la so press mit ke dili pa lapen dak pini la so press mit along bangke Socheng Dhenta Mandal Congress Block Congress lapen Bagri Mandal Congress alang tumhoi tan dak ini tumlong dolo lapen ilong district secretary tame dolo sorot teron lapen soto teron lapen ladak Mandal tum dolo Rongmongve lapen Bagri lapen kicheng si nang itum same la so program long ni tum han awar sai lapen apor nang chipi do na po nang itum han kero kilo best tum han same langdam lo pulote 2014 BJP sarkar dak power banglo la so prang sarkar bang ve prang bangke BJP tuma slogan bangke jume pe isi poriborton sarkar mate keche lar sarkar lapen slogan bangke sabka sath sabka vikas office tame 2014 pen itum langdam lo pulote sabka sath sabka vikas poriborton ko theglongdam bangke rada tum phan ke chinek rada tum ki sung ki du ke lak tum phan awar sai kave lai tum ka do kave hin lang same rada tum ke pini ki sung lok sig polo hormu hartar pen danglok ka do kave ador ke su lape modi sarkar tum phani tum ke matha da bang ke corruption free office tame la so corruption bang ke BJP along corruption ka vidaji kali no mai corruption topik ko congress tum phan ahut koi kipe tum hatame BJP long ke join pen banke kopia sabun pen tong ke chamne kado kabe same palok klingya lasila banke manghumi me alam lape BJP long join lo pulute corruption tabe ke kunu poide tok che la banke lape labe BJP tum ke claim banke lake ke phere ka join si like claim that lo puchini tum puji lape BJP tum interest banke Jitu company tum capitalism lapen crony capitalism tum aphan akai tawar sai ki piji ke protect gi pafansi alang tum ni claim cho lalo pini main atim jitu ni tum press meet binang ko ke ladak Rongmongve block understand tali tum ben pini kaji dalang ke nabi during along SOPD scheme dan tawar bunai labang so tawar ka bunai nitani thometum kolaki labang so tawar ka bunai tangke dar bethang ni kilo piso SOPD lahai scheme lokal ke lahai ke schematic lapen lahai ke patang tek hedat ke lake jitu in charge atum lapen department atum lahai ke inefficiency porlo lapen lahai bang kelang tum kam ke claim dia ni hangge kali te naine tangka poisa pe dia hai hala solam bang ke ni lan chini dende office ame kam ke tang te bulote lang tum efficiency kali lo lake dan salah kejusi ladak Socheng Dhenta arada pan nang lihin kelamam anti election bang bom lo labang ke anti election kan kupi langang han mami kupi bangke mopen nili pulo save democracy save Indian constitution democracy fan itum bosai nang po lapen India mate bharat ke charia lo bang ni tum nona bang ke safeguard kuri nang po layong si kuri nangi polo te 2024 MP election bangke kunu poi des tami BJP aphan pahai long nang nelo lapen phere nang nelo BJP atum ajat tak tem dekhe do ke hai thude da bangsi rada tum aduk dopo one party government bangsi solai rong pulote election ta dakya vedet po rada tum phanavar saita vela avedet po alang tu aning hang ling si claim thap claim pu po ini tum pine ning ji dun ji pulote nije ta long lelo itum ha ajak kong pen nang ber hap asila so government bangke rada tum thurnang ko ame ke jang pe non ame krang nang ko
prangsi la so BJP sarkar phanke ditu ughat purinang po pulpludang po pabedanam sa patumi di kalong la de huri alem kalong huri sa alama phangani hindeng kilo tuiso lahai ke idu kela ka phan aprang nili duar baguri along elected member mate EM lahai kilong du nutsi lahai war sai pilo dai thor pen dai thor an sang nang chuanji plot dai huri arlok anat pen ke dakan ke helopi asang mote gari bhara se dor to munak lason da taxi chuki hola along tame rangun e hala ki koila mati long munit ke si koila mati long same pa pilong lo lem pa pilo la pen la dak dalla mara jitu Rongmongve block andar la dak kahora long gido tame rangun e puchi hada la mara long same pa pilo lahai ki pa pike Congress adin hunili tumki pi bayang ke idu kela ka phan ye aduging hoy nang ne abar sai ke me pi na a hem thikub long le idu kela ka phan ki panong asang a hui pa chu andu nang ku si ala dag ni li asud lems kang lo dala swa lems bang ke non bang ke ala tumki chichok irong politicalize kuri irong la lam ni arjulong lok pen theglong pe lili ding duk lo ni lili lahai ki pi ke pa chi chok ye phan kali pusi ni pudu ni lo si la thandang atom phan dolma ki pipe pothak pupilo nang lihin pen puji no anda pipelang Arni sihat tame di tulong la solam ni phanar dilo Arni sini li theglong bangke CM bangke la pupine selen NC all pending liabilities are clear la sino nang li tunili phan non anda silari pipelang ku bangke ni li mangu draglo la sini li ke PR lo mapusi ka chini non pipelang bukan li tumben sika cicini pulo yong si lagi pipelang pulo te lagi chok che thek pulo alang tum CM pen education ye ma tum bangke quality education pu alam ninje pen si hol kar bengong ta tol kuri lo tol ki kuri ke tangka paisa samedam lo ala so quality education pulo te teacher thandang tu phani tum ora denala teacher tuma salary pa me denala teacher tuma salary a por pen ti thek si nili tum kithan dia di ma mokha paminang yabar sai pinangi lapen lahai bangke compromise kurin lapen quality education ke pubom ku people si karbieng long long ladang nili em ke do ka do ka be model school mukhata pitigang lo hala so model school mukhata pini arni anta people si function ni da quality education no pote hala dak somar dom phan quality education thanlong po la so thanlong lo pulote college long toilong po hala dak nili dai thor long model school pitikang lo dadak Rongmongve phanda pitikang lo Socheng Dhenta phanda la so phi hala da model college tame do lo hala hai an tame pangtang ku so eba all bangke BJP government bangke alam chot akam bang claim play quality education lo pote dormaha porben pino school jitu quality education ke longi model school mukha patang hala hai lo quality education jitu proper concept India long democracy structure bang pavedat la so pavedat bang si isi alang tum bang ke isi culture anat kuno language anat kuno isi vet bonai po dharmo nata lanchot takali China sonson Burma sonson one party system communist party type sonsi bonai po dak BJP sarkar bidanang po belega party ya ta bidanang po la sonsi alang tum tembo lapen la so sarkar phalang namlo pote koson lo chiplang bom ba mundi da tum ami thang jitu a voice kidu kela ga tum punot commerce tum punot da do kabi jitu corruption against punot keme me analam BJP against ong se ninge lo polote mundi da tum han ke chenek de public tum alam ate or a voice banke akai ta ke berti suppress kuri lok lapen lam ka paninge long le la banke democracy long la penjitu tumalong a system banke la ke meme la pen rada tum yong si express long le public yong si press tum da freedom away polote la ke momota democracy banke la ke asia threatening a son si dolo BJP tum piloma langnam lo pote RSS tum freedom movement na hur banke ajat la dak alang tum chijuk dum re RSS tum banke je BJP la pen BJP tum banke freedom movement along banke thang contribution ave urta british tum along si alang tum banke
map ki chuhang la pen British tum long si a favor si BC ki do wafista non abang ke freedom jitu ke hang jitu muni to bha man amorjada pipe alang tum ke one political party system ke kemi chaning ka la pen freedom movement struggle of family tum Gandhi family tum me harassment lots ki pi ED hoi pen jitu government institution jitu ke me phan ki use nahi adim same alang tuma kheng no mi thanga political party a benefit phan si claim no lahai bang ke ka do ka ve alang tum ki chok che kam lok si ke claim la si lahai bang ke tum ke proyum e la pen tum support de ke lasondak taxi podo jatra jitu ha kanya kumari pen dak Kashmir ke do along Rahul Gandhi claim bo maut Ladakh ko anne alang ki chipaduk pen public atum radatum a voice alam the amoka antame arju ponlong lo muni tum ki sung ke boy ki du ke la alam tame arju ponlong lo chini ponlong lo lai alam alam tame parliament alang ninjelo paklang lo radatum ko PC ki sung ke boy ma jitu alu sumar tu mohila tum ko sonsi ki sung ke boy alam the antame alang hadak the ponlong lo arju ponlong lo Socheng ladak Socheng Dhenta long ladak gasimet Rongagora pen Rongmongve an kateleng atwar twar ki kaselam bom bangso twar ciklo jomta abelang non kitang hedi kita menon ci thaslung la so potha komat ladak adai ki contractor mamate ladak karbinglong la kithi giding la tim karbinglong tum kacelang onde polo soro ini asole da banke ni tum banke press meet ke jitu non BJP gov sarkar hedi claim ke chok che like claim ke dam lahai lam apu thaklo bithek koi banke la pen Rahul Gandhi aphan non parliament lo membership tame ke pa vedadala wafis tamo pen angkulo BJP sarkar ke rat la pen ka do kabe kidu ke lak phan ke chinek party la ke alang tum ke capitalism mate ke plan company lahai tum se kai tame ugi dhagi piji la pen kidu ke lak tum phan abar sai giti wan ke lopi kala pasimon health tame nangli tum eglong lo BJP sarkar rang depen formu hortar pen danglok tirthek kam jam ke tem puno nahok ta mesen abar sai mate angthek ke thek damlong pukabe rasila dax tame contractor to maning haling paklem long thabre tupi posi paklem long thabre te possibility pa me de ladak ko pinelang tum lenden alam doma la penjong si lenden ave pulote ladak officer pen la pen ladak elected member tum pen PWD to in charge to ladak kadu ka be chelang ni ya rondo la kalang di tangte sar ladak Rongmongve malo ladak lo nanglitum asai hemadung masi hala jal jeevan mission putowar long masi bangso benal bangke tartan lo sitame laso jal jeevan mission na bangke la bangso dak Socheng Dhenta long ke dak Rongmongve rongra ajun long bangke arong nata la bangso alang kijun long po abi sitame ladak bangke benar bangke lo gaitan laso puthak pilo nanglitum hin den pidi mopen pulo BJP sarkar latum banke publicity sarkar press tum banda freedom pipe mane press tum rada tum yong se ninje lo pulote alang tuma khan kaita ke pedi ke patri ke ther lai ben sido ladak tame rada tum bange chirok tok aning alo se chirok tok wafista BJP sarkar phanlang tum pine ninje a he protest a he akaron ke piloma pine yong se toilo pulote alang tum jitu government jitu missionary mokai use po training pidam po lahai quality meme alam bang public city kurilo jitu laso alang ki pija alam ta ansame tana hok tame elong back tame nili ke theklong bang ke ha nili long romong hat pen dang lo ha dai thor alom dalamara alom dak Rongmongve loman tame na hok tame ha chukela lom tame nesen men lang ki pi pu theklong le la pena pai mukhata la pu induglam ho parliament long la pen ha you ke long ke dam hustame hala da you ke long ja kalam ninje lo la pen la ke internal alam la da apak na chi wag ninje alam abe nil tu mithang se ja kalam hala da pakeng nahi kadu ka vedo la alam ka ninje pen la da kipa churai alam pen BJP leader tu ninje lo anong pa juno lo la pen la alam bang ke speaker phan tu dam si parliament along ni as a member muni da tum public representative neta lasi neta lahai lam na bang ke parliament long nang ninje jing khana porna pinai pu office ta me speaker bang ala khana por pipe la pen urta ki physically sin ona bang ke hala da gitu
isi akor long pen Gujarat long la so akor long pen jitu kiti tang akes tame pareng disi alang phat it's a judgment kilo 2 years jitu I imprisonment alama ba hala lokote court tum admission la ke court tum bhanili tum thang pu uthai re office tame la so ki court pen apor pija da office tame parliament long kopia posi BJP sarkar to ke phirik ka therek pen cheklo jona por pida da office tame loge Rahul Gandhi apart alang itu member of parliament alang hangkang anang ko pis alang halada kipa vedia nang ko pis alang alam the halada ninje long lo pote adani alam mudi alam ka do ka rada tumalong klang depo lang airport di matha ka phire ka thili ke joine si alang phan bangke Tongsekot pen paveda office ai tum kudandi lake Rahul Gandhi aphan ke pa phire pa thil kali alam kali lake democracy long people voice jitu alam the lake suppress ki puri lapen lake dare to give har lapen jitu la bang ke lang dam lo pulote modi abang atuma sarkar bang ke BJP sarkar ke adani atuma jitu hobidha ke pi laso pot ka do ka be ki patu ya joine si alam ke paklang be ye phansi ka phire ka thili ke joine si non bang ke parliament long a membership tame alang phan ki pavelo puni ni tumpudan ni loke ala da ku pia potsi alang tu ka phire ka thili na ko ka do ka be alam tame daklang dakku lapen ku pia potsi Rahul Arjula ku pia potsi foreign country nahok le dam tame ku pia potsi laso prang laso alokat kalite apijong jong ku pia potsi adani Modi atriblong lebun rok tiglok lai karju long tame alang tu je ka phire ka thili ka sonsido lasi isi congress tumbang ke lai penle ka phire ram ni kali